Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kakhasi Welfare Committee Mizoram berka KSU Vairangte Circle Mizoram haka khanda darik no pra arja arpusan kilalej banu kendo yu menteri ramba akajerla ukonrat sangma ban phat tuklar halor kajing e jongki kajingwani kendo ki khasi na Mizoram kalong baki kwa baka sarkar Meghalaya kan tuklar lam kajing e jongki khasi belasong lasa Mizoram dos nam shijak naispa arpho habakran shikilat pathai khobor uba Donald Thaba General Secretary ke KSU sengkami Ulaong baki khasi na Mizoram kidawa banyo ikikot kisla bandong tra ikijaka baki sa menta Mizoram nadu kisnam shijak naispa arpho nakaliang uba Paul Tabor Miki Pajat KSU Secretary Vairangte Mizoram ulethu baki khasi basa Mizoram kidon kumba da kispa tali ki yeng hagaling kijaka ngidon kam banyo no ikikot kisla khnang bandong tra ikijaka kiputa ikijaka baki sa Mizoram ulaong Laban kedo hangni bagi khasi kisah hisnong khasi veng bat paisan nalor kiwe Mizoram hakapor bagi khasi kiseng shnong hakidi jaka umpadon jila Mizoram ne Assam ne Meghalaya kini hisnong khasi Mizoram kidondot hakapur berka Assam badda kispa tadi hisnong khasi habarak valley Assam Nakaliang ke KSU Central Executive Council mantakasi ngilala ban facilitate ya ki pardok parasnam ki jungi ba song basah pok Mizoram na pok ba khasi welfare committee ka bade ka seng jong ki orang bah ki lokmi ki lokpa jong pardok parasnam jungi Mizoram berkumjung ru ki dikhot jong ka KSU Vairangte unit na pok Vairangte circle na pok Mizoram de kai ka pelong ya ini ki arseng na pok Mizoram ba ki wan yang kedua chief minister jong Meghalaya kalong hadin jong ke jeng tresitom ke jeng kerpat ke jeng ut ke jong ki ka Jela Mizoram ba kan itu no yaki da ka baka ai kita di land settlement certificates yaki ba pun teli kilong yang khasi blapoi di phau teli la jan spa teli hagi lai sau teli kisnong kadau ka ba ki khasi ki dawa yang land settlement certificate ka di nomor ba maki kimdei re kita ki basupoi ai hangti hapo Mizoram nre kiladon po Mizoram na du kisnem kan kandai spa lai phau par haswa ban khai Jela Mizoram ko ban maki ki la song snong hang kitu jaka haswa ban khai ke India ru maki gila song snong ati tu jaka ke kamut gila dei ki trai snong ki trai trai muluk ka tu jaka henry ka ba sungsi kalong ba lang ba gila trai sitom la bun senam berkumju ruan nak ngin kalian ke Central Executive Council ngilayo ban yakundur wat yu revenue minister yang ke Mizoram nilai keren sipang kata land settlement certificate sama tadi kasih tadi land patas ikut islah jaka kasih nomor kidan lagi jong jaka kidon ki beri kuai ki beri tempau ndre kim yo par kata kecing itu ba katu kedai ke jaka ka jong ba kan long kan kenti ki ba but hadin ki jong tenre na kalian ke Mizoram kala pular na kapor ndre tak hadu mentar ngumpat yo kata ka ke balong konkret na sarkar Mizoram te ni kala pelong ya kini perdok perasaan jong ban wan pancing erap no po ajalam Meghalaya nomor kitip ba Jela Meghalaya kadai ka snong trai jungi ki khasi bat isngom tu hi ba government hi kapan pet hi pardok parsam kumbolong ki jela ki jupet hi pardok parsam jungi beron ki jela ini pardok parsam jungi ru ingit scam ba ka sarkar Meghalaya kanyakran bat ka sarkar Mizoram hakaban la ban isu ban ai no ingin bilan settlement certificate sia ki pardok parsam wani kendu ini yo chief minister sa kora sama kadai ngi kwa ban ka kajing panjang kan orlong na namar katkum ka jingpan jong ka Mizoram sarkar ni ka ko ingi nadu sejar kan spak ancestor tang ba ngi ompan ya ki porok ki si basa tang ba ki ko katkum karul ba ka government of Mizoram ka ko ingi ban ayung ki ko ki nadu sejar kan spak ancestor kita ki ko ki ban yo no ya kan ka settlement certificate nang ba ki ko point no sa political level nang ba i Sir Chief Minister Congress sama ban keren ba di Chief Minister jong government of Mizoram kay ba Kanong kita kasih berapa bulan Mizoram? Hadu mentang hapo seng jong yang khasi welfare committee ngi don ado kandai pau tam kilongjing ibru ke poi du latam sans pai Kakoi village akawi ke chno tenan don su ke wei snong kum sai pum na do ke wei da don roki na Meghalaya ki wan trai tang pau cha po Mizoram kamdai tang mangi trai muluk ke khasi basa Mizoram ki don ro na po Meghalaya ro wan trai sitai kam tam hak tang pau ki wan trai ke tang pau Kaya pagka-insurance do menteri rang ba kasi. Oh, iya kata ada yang iya positif was nu. Ya, ka cingkran jung ngah do mentar yang iya positif dengan pai sekamar kalong kum lapat. CM wong ba on secret direct CM to CM level hak bay de land settlement certificate kata ka di assurance bu ai kamat
Kajeng bambio ikan ni kalan settlement. Kita ikan jing ya. Jing ki. Jadi kecil teka don baik kan aku nama. Lalu kita sebagai lalu kita try jelar, wah mikir kita baik kita kecil. Kami tamu lagi minority te Hilati bika ton sapang kalian teka pun sapang kita kecil. Tapi keren itu kita te. Lese memblong terain marnya along minority pelat dari keren kita poin saka ayu. Tangga kita ngala apa answer kita. Ndri ni kuat peso ki bai kini kicik ya poro kicik ya per jumbut ada pesona utus nama raja tendai mengiladan kebementahi di perdo pesam jingi syong sanya po Mizoram kadi tang kata kacing bombio ya lan settlement certificate ka ba pensyam sitom ki Ndri nak kalian di bai de kam dan isu Kamu hadu minta kini ki kasih ki bahasa Mizoram ko ki ken baki padde Mizoram. itu tempat bai de kata lan settlement certificate kalau kamu pilih video ajakan ada mengingi yo nak district council yo nak government Ndri kini pilih yo Apa itu kan ni mau pelajari pusat syarikat sekarang. Misra. Jadi kaiga jumpa apa pihak. Kacubab tayo ngiyo baik ka kacing urlong tangpa ngintip mereka don saya bisa kalian tangga thai